telespectadores, imi hotu dia galas, pera imi ia na fatin condição nebe max saudável. Hamutuk fila valeu hau, email de Jerônimo, nebe se acompanha imi ia programa FETO IHA KAREIRA. Nesse itu hatene katak programa ne sempre focaliba feto sira nikmat, kreatividade no experiência sira nebe max sira iha. No episódio ohing lorong, haselori ini atuba conversa ho feto potensial ida, nebe serviço ho larang meti, tau prioridade ia família, namos contribui ia nação no comunidade. Imi curioso ta karatene semania, mai tuba acompanha lainnya profile badak tu irmai. Verónica de Jesus Lobo Baptista, oang husi João de Jesus Baptista no anagama da Costa Lobo. Oang dahat husi mengaling nang hito no mosanesang inang husi oang mana ida. Niha sa lisensiatura iha area Business Management, University Management Development Singapura. No agora dadaw, hanesang graduada mestrado fong, nebe hetang liu husi bolsa JICA, iha programa Sustainable Development Goals, iha area Digital Business and Innovation in International University Tokyo, Japão. Antes continua ni mestrado, Verónica serviço hanesang marketing intern iha Heineken. Iha tempo hanesang, niamos harinya negosyo ki klasik hanesang smart poles, negosyo petayabol dahuluk iha Timor Leste. Durante halaw na estudo iha Japão, Verónica mos halau kenar hanesang asistente manori durante tinang ida hobalu. Hodi acompanya no orienta estudante lubuk ida. Laos det kona ba negosyo, mabe Verónica mos fahenya matenek o insa atu say lideransa ida. Verónica ia paisisang bot atu usa liang no habilidade, hodi inspira no hameting emaseluk atu say forte no iha korajeng. Além de hirakne, Verónica mos hanesang alumni Waisili Women's Leadership Academy Bangkok 2025. INB, niamos aprende konaba teknologia, AI, ekonomia digital no segurança cyber. Lihusi programa dane, Verónica ho equipa consegue hetang fundo husi Waisili atu halau workshop literasia digital ba jovensira iha Timor Leste no Filipina. Noniamos halaknar hanesang moderadora iha diskusang panel ho governo no ONG sira. Pa Verónica femak fundamento moris no iha motorasi katak moris susigrasa maromak no continuo moris tamba iha fe ba maromak. Diak telespectadores, agora dadang hau hamutu kono hau mana Verónica Baptista. Olá mana, boa tarde, dia kelar. Boa tarde mana, dia obrigada. Diak mana, bem-vindo mai iha programa FETO IHA KAREIRA, solok tebes bele hamutu hau mana. Não esperei tani hamutu dene, mana bele foi inspiração ba FETO maluk sira iliur atu bele sai FETO ne bemak potensial, FETO ne bemak bele hamri krasikia sirnya yang meteng. Diak mana yang primeiro antes kita tama ba mana ni carreira, hau karak mana tu partilha luk mai hau no ba telespectadores sira. O insang mana nia lalau ku estudo hau si mana ensino básico, tomai iha agora da down. Okay. Mana, first and foremost, thank you so much for being here. It's such an honor and appreciative straight about sininian. Confiança me hau ho di partilha hau experiência, hirak me hau ia ba malu corona na insira. Diak, ia ensino básico hau começar o ensino básico e a escola será o coração de Jesus Pecora e depois continuação do ensino pré-secundária na fatinha escola será o coração de Jesus Pecora e depois disto hau puterisku ida tama motivo si hanya pai hanya mãe rasik hori batama environment dan beke phone environment dan beke vision temes me hau porque I exposed to a new culture where hau nunca pernah expose maka tama ya environment tu di international school yang naba hau começar ni secundário yang naba it was really challenging for me tamba hau lai kuliah língua inglês
How's that in português na entender? Sim. Mas bem trabalho confiança pai mãe nian, how estuda, how do how nian esforço e no fim how remata how nian escola secundária e a Diri International School usa Australian curriculum. E depois disto, I took a gap for 2 years. I will talk more about that. Why did I take a gap for 2 years and depois eu continuo a minha bachelor degree ou licenciatura e a área business management, specialized marketing e a Singapura, University Management Development Institute of Singapore. And about I learned a lot about sama kita to manage Emma, sama kita to manage business and business foundations and everything. E depois disto, how most mai falei Timor e continua a minha serviço balo e depois eu continuo no mestrado e a Japão for the area e a digital business innovation where I learned a lot about onde sama itu usa data atau criar decisão dan lebih dia e onde sama itu usa teknologia atau hasil produtividade bisnisnya ou produtividade e a area hirak memang kita serviço pak. Okay. Kan isang mana kuliah mana for the area business management. Ia razão será mak mana hakarak futi area refere ou ia inspiração husi maruma? Sim, it's a great question actually. Primeiro, uluk nunca hanu hakarak futi business. Sim. Uluk iha SD, SMP, hawa karak futi high technical, major, por exemplo, hanesan doktor ka, hanesan engineering ka or lawyer, ida lima hani dream. Mas be when you hear how ya SMA, matéria goto tu nunca valor na beke dia. Valor na be studia ma kia business. Então usini inspira how yang maybe I can do something about it. Porque how fear kata kau capacidade bem iha business. Então foti area ida ni. Mas be ia how ni environment família niamos iha I would say iha princípio balu haturi business ou habele dia kata ia mindset business, por exemplo, se ana pai ana mãe rasik, husi ami seki, sine rua buka rasik, serviço rasik, esforço rasik, e hare business nian, e hare usi hane mãe da neve que feito da neve que very hard working women, nia transforma nia paixão by a purpose, kata nia paixão da nia laus heladet bania, but she made an impact by a comunidade liusi business, liusi inisiativa hidak nebe mak nia halau, antang usi da ni inspira tebe sau. E when hira hawa kerek how ba apply iha how niya estudo licenciatura iha hani motivation letter hawa kerek yang taman sama how karak foti area business. Sim. The first thing is I want to make an impact where people may ask Emma bele gusto ng ita karak halo impact la precisa iha area business. But for me, how can I transform skill hidak na memang how ia bele monetize fali. Kata bela foi impacto ba Emma e no fim hamos bela retam benefício si skill hirak na mesma kau haturo na ba Emma. Então eu acho que o si business ida ne hanoring how em satu manage Emma dia, em satu aloca resources dia, and it was the right decision for me to take that course. Okay. Então so mana explica mana mos foti mestrado ia Emma balong kang hakarak para ia licenciatura de nebe mana ia decisão nebe que hakarak continua também mestrado e razão será no também será mana hakarak continua to yene. Okay. At first, how sempre ia thrive hakarak foti mestrado e pernah ia conversation how entre hane pai hane mãe hakarak foti mestrado e area sa idare ilan bema kawakaram. Mas be ia momento na ba how sida kanu ya karak futi mestrado imediatamente. Kata que tempo da nebe que badak tebes porque ia momento na ba hamos foi how nia early career ia area marketing. Mas be motivação nebe que how futi karak futi mestrado porque how sempre hamlaha karak upgrade how ni skills how ni knowledge. Ia area sa idare e how recognize katak dehan how gosta estudar acadêmico katak porque idane ajuda tebe sa watasa hane capacidade e niamos hase how ninyan self development e hacemos hane confidência ia estuda ia wengira halau hane estudo então sinaba for motivação me how for mestrado e toma. And I think it was a great decision for me to take that master in digital business innovation.
porque me ajuda a ter pessoal ali a área agora. Environment dan we kita boleh fast-paced environment where technology moving very fast, AI is taking over the places, and I think how you measure dan ajuda ter pessoal and who's the environment tu hirak nabe how embedded ba sira motiva ter pessoal hori foti mestrado e área refere. Oke, Diak. Então, além de usi mana nia estudo ne, mana inclinaan hotu iha grupo balong kalai atividade rumah ele fai mai hau mas ba. Sim, telespectadores sira. Sim, obrigada Bara. How inclinamos iha comunidade social e mos comunidade espiritual. Comunidade espiritual mah how inclinaan iha carismático. Kata kami família hotu sem inclinaan iha carismático porque idanemak saya hanesan drive ida ba ami atu ba oing porque ho espiritualidade ne bema kami iha mas que lorong balorong ami aprende e sai dia klutan ida ne mak drive ami baya ami mission ida ne beke maroma ku da prepara me ami por exemplo saya kuliah na how inclina area ia carismático e área social sira por exemplo o Lucamos faz parte de Life P, faz parte nos ia ZCI e a Tokyo mas faz parte nos by ia comunidade espiritual, por exemplo Saint Francis community e nós ia wengira fotian mestrado e a Japão Ramos faz parte ia social, por exemplo organização estudo siranya e nebe que how I was really proud of myself because belia inisiativa lubukiran também kami implementa. Knesang mana dia yang mana ter atividade inclinang tu ia Saint Francis and ia na bana ni mana sira aprende sira de buat phone sira mak mana heta mo sini ba. Tiak buat phone iden be mak kami aprende mak oinsa jovem sira bela partilha ba malu sira experiência espiritualidade ni. Porque isso ba aprende kata dia when hira ita share ita experience ita mos phone impacto ba emaselo. Livi ba hirak ni bema durante ne senti kata sira lost is sira ne purpose. Husi tan experiência ni bema kita iha, ita mos foi esperança ba sira. Então husi na ba domingo always ativo ia conversação hototo ia amilas escolher com a espiritualidade, mas amilas escolher com a carreira, escolhemos com a mundo agora da down challenge a ideia que kita hasoro. It was really great to know them personally e depois atau tendo tanto na experiência ida ni inspira te pessoal ori dudu how ba oing atau sai eman bemak dia utan. Dik mana nesang how hari mana nia biografia mana mus ia experiência hanoring estudante luki de Japão. How bele hatene mana fahe ma how no betel espectador seda mak mana hanoring ne ba seda mana fahe ia rai Japão ne ba. Dik obrigada para a pergunta. Dia during how ni estudo mestrado em Japão, hamos a hanesan teacher assistant. And it was my first experience ever hanis in Timor Rwanda. Mas que ali processo no bekenar, processo no beke challenging, porque ia mabarak ma aplica, mabe how maromak ni turo, maromak ni grasa, ni bela confiança me how udah lauk nari dane. Dia ia na baha honor estudante mais de 200, mabe ia han mentorship, how mentor mais de 90 estudante. Dia que na baha honor ia area business courses. Honoring was a human resource, quase basic tinang rua. It was great experience because I learned a lot about person. I learned a lot about people, and I think teacher assistant is not just about ita deliver a materia ba labarik sira, maybe unsa ita to eleva produtividade labarik sira ni. Ida nem hani misal. When ira how 40 offer ida ne, I already. How can I make people become a great person? That's already in my Hanoi. And so every single day in the morning when I go to class at Hanoi Sira or at for workshop room, for treinamento room, I always start with how was your day? How was your day? I just want to know them. How was your day? Because from there I can know them. So Emma Ruma my day was really a bit okay. How long approach pasira porque answer dia hani misama o insa atu eleva produtividade labari siranian and graças a Deus usi experiência hirakne how bela resulta 10% increase ia labari sina produtividade durante semester ida and it was a great achievement for me because how bela achieve haninyan misang dia and how senti kata dia how bela la honik na aro dia porque da labara how annoying ita sai teacher assistant para tu
halatui red sa ida makita ninyan professor sira kuliah ma ita, mabi ita la foti saya ni leader ida. I want to be a leader. I want to be a leader in everything that I do because leader you can influence people. You can influence people becoming a better version of themselves. And I think that was a really impactful thing that I have made in my life. Tamba mana hanori iha nebana ni automaticamente iha diferensa kultura, karakter, iha challenge rumah galai oin hira mana tu hanori mesa mana sinti mana na oi how precisa prepara masimo iha para fedone dane iha putu rumah dam challenge pemana ni ang iha kal. Oh yes, of course. Hanesa itata ni kata yang coming from a developing country. Dalla bara iha bod barak ni beke ita precisa adapta. In terms of the mindset, in terms of the human resource capability, in terms of the communication, everything. So sometimes ita stand iha klarang how sentence the imposter syndrome ida kata diang feeling a little bit of a doubt because emang mai si background going how ia estudante ni beke mai si Italia, mai si America, mai si Australia ni beke o English ni beke profundo te pebes English ida ni beke, you know, it's sira ni DNA every single day they talk in English. So sometimes for me how Cynthia is a doubt myself, but again I focus on my mission. What is my mission? Yeah. My mission is to do what I can do to elevate people. So I think dealing with people coming from different backgrounds, students, first skills that you need to do is to be adaptable. You have to be adaptable and listening more. Instead of talking more, listening more. Tamba, the more I listen, the more I get to know them, and the more I get to know them, the more I can approach them better. Tamo ingira, por exemplo, how rona mana kuliah, I already understand you. Oh, psychologically niya behavior na sani. Oh, orang ni gusto begini. Antau how udah ada data. Wahir how ada data, how berfoto di sijauh dan beke dia. Based on how can I approach that person, how can I talk to the person and influence them. I think that trick really helped me in dealing with people coming from different backgrounds. Just listening to them, listening more, and you'll be able to conquer the class. Okay. Kanisang feto nabe mag-edukasang nabe magbot, mana yung experience barak, mana hetang senti iya situasang ida nabe ke mana senti mana niyang ema diskrimina mana ni iya kale hanisang ema hare mana ni unsilu sinasilu. Oh yes, I think it's normal. I think it's very normal in this life. It's very normal. And you can't, hala bela controla idan, hala bela controla emani percepção my how, hala bela controla emani behavior my how, but I can control myself in a way that how can I respond to that person, how can I respond to that people. Of course, ada meremehkan atau ada people doubting in my skills or my abilities. Some people may say that, oh, by sekolah dok mas doing nothing. But again, I trust in myself because everything takes time. Everything takes time. Every single day, you just have to believe in yourself and showing up that you can do it. And for me personally, I always have this mantra that se maroma protezi oto yung momento na it's time for you to protect yourself too. It's time for you to defend yourself too. It's time for you to show up to that you can do these things. And again, I think doubting, ba hani kolege sila memang durante na sa ema doubting sila kai, it's okay. Just take it as a motivation. Motivação ba ita kata dia, it's okay. It's time for me to improve myself more. Porque mungkin sila doubting mas, mungkin sila hari mas ba ita niya progress to ita niya memories, and that is absolutely fine. Coming back to yourself. And for me, sometimes mungkin ini experience ia larang ya ita ni point larang ita sendiri. Kenapa sih orang harus doubting how? Orang ini harus meremehkan how? But again, it's people perception. And at the end of the day, persepsinya akan the worst thing, the worst perception could ever happen. So I think for you, for me is to conquer myself, know myself better, raise my self-awareness, and how can I deal with those sort of like, perception toward me. Okay, nisang oing experience edukação nebe makmana fahe na mahau na wa telespectadores sira. Tir mana ni harene edukação ida nebe ke asni se relevante hela baita ni vida da agora ne kan dai. Bele kuliah ba feto potensial sira. Yeah, thank you very much for that question. I think it's how bela dia kari philosophical question, but how bela kuliah based on my perception. For me personally, education helps me to think critically and to solve problems. But again, education alone is not enough. You need to build skills.
you really need to build skills in, por exemplo, comunicação ka, por exemplo, skills de adaptação ka, skills in leadership, and that coming from your involvement. So for me personally, I think most of the time I learn a lot from my environment, and I'm so grateful that how my family dan make it every single day, sempre challenge us and how you become better version of yourself. And again, ito kuliah konteks timor niyan, I think higher education, por exemplo, hanesang S1 ka is very important. Porque yung S1 dan ay makanoring ita o insama kita bele serviço ya grupo, o insama kita bele serviço to resolve problema. Porque when you are SMA or SMP, it's mostly about hafalang, and ito label bosto ko na baitan education system. But again, when you go to higher education, is how can I deal with people? How can I work with people? And that is very important in workplace nowadays. So ito kuliah ko na ba nasaw sir, mungkin education both la relevante, porque sila nasaw udah advanced, and when you nasaw udah advanced, niamos for pressão ba ema tem que eleva siranya amos. Maybe ito kuliah context timor niya, I think higher education is very important nowadays to build skills, particularly insama to nang critical, o insama ato bele resolve problema, o insama bele iya foundation or framework. For me personally, education is about learning frameworks. When you ito yung framework o prinsipyo bekete iya, it's easy for you to apply in organization. Daru may desen daru may serviço organização rumah depois de mata escola. Daru may framework kita aprende nila dun for impact makas. Again, like I said, still you can think of other things, you can think structurally, and you can use this in other manner. So I think it's pretty much important nowadays in context of the Timor-Leste. Dia telespectadores, hanesa ngoing ita acompanha hamutu kona ita rona experiência lubuk ida husimana Verónica. Antes da tutama ba nia carreira profissional, ita acompanha la publicidade badak turmai. Telespectadores, hamutu valeu hau ia programa FETO IHA KAREIRA. Dia kemana hanesa ohi ita kuliah bar kono-kono mana ni experiência durante mana halaman ni estudo, si licenciatura toba iha mestrado. Em primeiro e segmento da neha o cara que tene mana fahai uluk mai hau no ba telespectadores sira carreira profissional ida ne bemak mana halau uluk durante mana depois de mana remata mana nia estudo. Jadi obrigada barak mana carreira profissional mek hawala uluk ma primeiro hawala ia serviço haineke hansa marketing associate ou marketing intern ia na ba how lidera em termos de evento, em termos de lideramos iha digital marketing sira, inamos meeting, stakeholder engagement and everything. E o sinaba depois de isto vamos continuar a minha small business. I start first Timorese Smart Balls. First Timorese Pattaya Ball, ida na primeira vez de Timor, how niya business kikuan ida, na back again a lot of traction, but unfortunately business tak continue porque yung momento na ba vamos receive how niya bolsa estudo si Jaika, então how thank you for decisão kata diyan because I love studying and I think it's great for me to upgrade my skills. I chose to study abroad and pending. Well, I would say did not continue having a business Smart Balls or Pattaya Ball venture. E depois disso, vamos continuar having a carreira profissional. Por exemplo, vamos saya as a consultant in Tokyo. E then I work closely with practitioners where I help them. For example, small businesses, help them, how can they do their marketing strategies, how can they do their strategy, for example, operation strategies, and then the SOP and everything. And me and my colleague, hari kolege dia ke Filipina, amne Roma servisa mutu ajuda companhia balu, iha Japão Rasik, jadi asai seringnya marketing strategy, nomos bele gain customers. E vamos saya kuliah saya teacher assistant. Ida nebe ke hawala basic tinang gua. It was great experience, and ida nema kaninya career professional. And I'm a first graduate of Master in Science and Digital Business Innovation. But I'm striving to explore more opportunities. But to be honest, how agora interesse iham area media and area digital, inomos area finance. I really want to get into finance. Though I'm not really good in finance, but I think
I love challenging, so I love challenging things, so I think it's great for me to jump into that area. Oke, ada yang mana dia yang mana ia experiência serviço ia Heineken. Automaticamente dalam rumah ita foi tumba iha carreira profissional ne iha desafio rumah ne bemita soru o iha freelance rumah. O insama mana ni maneira atu bele handle betul betul. Stay professional. Stay professional in everything that you do, because I believe in any environment there are always people that mahu sene karakteristika yang mahu sene personalidade yang and you have to be very adaptable and focus on the mission of the company. Sini company yang mission ni saida, and how can I bring that mission forward? And for me, when I work in anything that I work, ya Timor, ya Japan, I always stay professional and focus on the goals and the mission and trajeto ni beke sila tahu mana. Because when you focus on the environment, the people, well, you can focus on them, but focus on your inner team. Team ida ni beke mi serviço lo lor hamu tu, for example, how your commerce team or your marketing team, I make sure that how the co-workers are happy with me, working with me, they are okay with my work. I make sure that how bele create value how the team rasik. Because if you focus on people that is outsiders, it's going to be very hard for you to thrive in that environment. So stay professional in everything you do. Focus on the mission, focus on the goals, and focus on what kind of value you can bring to the organization. And if that's what you're doing in any organization, you're surviving. Literally, you survive. So don't worry about anything. So the moment when I step into the new environment, I always make sure that I have a mission to do and I have a goal to achieve. Okay, husi buat hirak ni mana iha maneira o insama katu mana haturu mana ni skill o mana ni knowledge ba mana ni partner serviço sarne. How no maneira dan beke paling terbaik I paling diak mak, instead of you showing to them, but they learn something from you. What can they get from you based on the performance? Hari performance durante ni sa ida mak how halo basiras. Yeah. Benefits sa ida mak hafo basira. So instead of me showing up every single day that I can do this, I can do that, do it. And then sira man nanti for I would say judgment or for Hanoi or perception ba ita based on ita performance. So I think I always, like I said, stay professional in everything that I do and show my performance. And when hira sira puas on performance, of course hamos puas. Quando sira puas, I'm a very active person. I always seek feedback. I remember when I was working with Heineken or in Japan, every 3 months I'll send them a list, not a list, I send them like a feedback like paper. Okay. How can I do better? Because for me, the most important one is that how can you grow better as a person and as a human being. Husi mana niya serviço sira carreira ne bemak mana liuna ne prinsipio de ne bemak mana kair hodi mana manting ia mana niya fating. You need to be a person who has a conviction. Convicção for sinali na how katak idan bemak los idan bemak salah. And I thank God for giving me that conviction. Many people don't have conviction. Because they don't know what is truth, what is right. For me, I have conviction. And I think that is very, very important. Prinsipio dan baik harus sempre kaya. Iha minha família rasik, convicção ni mais be. Conviction for me is from God. I think when the more you close to God, the more conviction you're gonna get. And iha minha família, prinsipio Israel dan baik kami sempre iha mak. Anything that you do, involve maroma kiesa, idan mak kita buat halo. Because in life, you can't do things alone. People will betray you. Emma akan juga Emma akan kuliah ato, but only you and God knows what you've been through. Only you and God knows yourself. So rely on God, depende ba niya, and involve niya aktividades sa idadan kita buat hal. Segundo mak, educação. Ya minha família educação sa hanesan tu sida me ami para insa tu representa a minha sociedade, o ema dan mesma qualidade, e ema dan mesma mai ho valores idan beke dia, por exemplo, hanesan hakrai ema dan beke gosta ajuda meselo, ema dan beke gosta acomodar meselo. I think that's the valores o princípio hidup dan mesma ami sempre hatur a minha família mas que challenging, because individual sometimes ita ya ego, sometimes ita niya karakter na beke la dia, but again coming back and evaluate yourself every single day. Okay, dia
Oh, interona na experiência carreira husimana nia. How karak mana tu descreve tok lifuang da sucesso ne bamana ne sai. That's a very good question. Sucesso may how maka onsa you know yourself. Onsa obele hatane litaw ni an. Porque the more you know yourself, maka usinabala la iya emaseluk atu influence all more easily. I think that's for me is success. And mohira hatene ni an, husibot hirak nabe mako hatene. How can you transform yourself into an asset? Kata ito ni hau ni ang rasik ni saya hanya sang aset ida ba emaselu. Jadi aset ida ni atu halo saida aset ida ni atu create something impactful atu create but ida ni beke atu for impactful ba emaselu. I think for me that's the success really defines. And of course in life da rumah ema sempre defini sucesso ni ho osan, sucesso ni ho posição. But for me success is not about that. Even you have a lot of money, even if you have a lot of tangible assets, kareta ka uma ka insa, but you cannot conquer yourself. Again, it's very easy for you to fall down. When hira so ema hira memak maho ideologia oing maho influencia oing, it's very easy for you to be shaken. So make sure ita hatian an, conquer an, and know yourself better. Invest in yourself. So yeah. Di telespectadores, hoje kita acompanha a experiência carreira profissional do Simana Verónica. Antes de continuar o segmento ikusnya, kita acompanha a publicidade para Queermai. Dia kamu tuk filofalehau email de Jerônimo iha programa FETO IHA KAREIRA. Tiak mana ohing ita kuliah conversa bara kono-kono ba mana ni estudo, mana ni experiência, nomos mana ni carreira profissional. No segmento dane hau kar ita kuliah kliang di kono ba mana ni familia. Em primeiro hau kar atene uluk mana iha mana ni papana saida, mana ni mamana ran saida no mentalidade ida ni bemak mana hetang sisira di mana beli saya ni sama bora. Yep, obrigado Barak mana pergunta. Dia kada pai narang John Jesus Baptista, biasa ma bolo John Loy. Hana mai narang ana gama da Costa Lobo. Mentalidade da nebe ke hana pai hana mai iha inomos haturmos me ami onsira maka oin sama kita belasai emai da nebe ke disiplina, emai da nebe mak fight for yourself. Never give up in life because husi experience hana pai hana mai nian. Story hirak ni memang sira kuliah me ami dalam barak story hirak ni layak privilege sira layak privilege sa ami agora da but sira bela serviço makas work hard ia work ethic da nebe ke dia então agora sira bela for mori sira nebe mak qualidade lá os em termos de sasande nebe qualidade em termos de indivíduo ida ema ida. I think that's a great mentality da nebe ke hana mai hatur mami wan sira, and it's such an honor me ami atu foti lição o mentalidade hirak ni sa minha pai minha mãe because da nemak durante na halo ami sai ema da nebe ke firang ema da nebe ke akarodun invest in minha qualidade hane sa ema ida. Anto minsa família nya figura iha mana nya matang figura família ne importante bagaimana ka lain sira saya sa super system duni bagaimana ka lain. Yeah, mas how primeiro maromak segundo família. Because maromak niya laliang oyane, but lalatak maromak ni sa família. Kata maromak domestic da nebe ke lolo yang tahari sa família. So for me, família is so important in my life. Habela mai toia momento idane, habela mai toia moris idane. O experiência ida kami makawia is because of support system musti hane família nebe ke strong tebes. Família da nebe ke sempre dudu ami, família da nebe ke full liberdade me ami ao mesmo tempo. Sira mos lawi ami ne koto katak sira faham me ami dia katak hey, halo ansene ma dia kan sene palaran dia. Jadi sahane sa ami conselheiro mos. Liliu sane pa hane mai, hane bi, hane mau, hane alin sira every single day. Jadi mesa a minha família ne para tu conversa a minha plano ka, conversa a minha susara, a minha terus. Jadi sempre iha abilidade karik iha open culture a minha família in a way that everybody experiences, everybody opinions. Sa ida de is valid, yeah, minha família, and I think that's a great how sinti botin
how senti kata kita ni hansen luxurious ida mai ami hansen privilege buat ida mai how di belahatan familia dan beke very supportive and sempre supporta ami ya sa ida det mak ami halo lau supporta in termos de le fond dat me vestiramos tamamos ya ami por exemplo ye pohira ami halo execução rumah kari siramos ya ami koto sempre lau hamutu ko ami dalam rumah ami lau sala dalam sira sempre dia dalam dan lalos baseia bahasa ida jadi ya base rumah baseia bahasa ida mak kami lau dalang dan sala jadi sempre ya familia dan mereka sempre hamutu ko ami every single day jadi sira man saya aminian tempat untuk curhat and for me personally people tend to say that how very extrovert I'm not extrovert I'm introvert and dalam bara kami tempat curhat mak kami familia kami bingalin sira kami mengalin sira kami pen and mind and I'm very grateful for that asset also. Então, se mana nia estudo no mana ni carreira, experiência será em mana fahe mai how no telespectadores será. Bisa mana halo mana fahe mana ni tempo, mana halo balanço entre mana ni família nomos mana nia ocupação será. Yeah, thank you very much for that question. How nem pergunta dane fácil atau hata maybe dalam rumah difícil atau executar. Porque in this life, particularly hansa hansa fresh graduate ida ao mesmo tempo ia projeto balão de que how experimenta how tem que for how ninguém tempo máximo and dalam bara justru dalam bara how la ia tempo dan que habela balance hanya tempo bahana familia ka ou bahana arasi ko mos bahana maluk sira selo maybe ia sistema balão de que how halo pode bela ajuda how em termos de nem sistema de prioritization kata kau tinggi for prioridade por exemplo ia tempo de ao serviço lunch time kau tinggi balance na família hane on para onsa na fating ia conversação na fating ia intimidade tama dalabara ita fokus beta ne serviço me temos halua te kata kita ia emabalo ne beke precisa ita ne presença karakol ia ita maybe I'm very grateful that hane família compreende teves nunca existe ami dia o tem que metur ia tempo dança né maybe I'm still learning on this but I hope that in the future how will improve dia liutan how nian time management para mim sabe manage ni tempo dia liutan tempo dan bemak ba atividade ba família nian para mim how bele instead of para mim how bele lakon how nian quality time or how emahirak na bemak how domi without compromise on qualidade de serviço. Okay, iku sa karak mana tu kuliah tok significado família bamana ni saida mana deriku. Significado família mai how maka emahirak na bemak how percaya. Emahirak na bemak sempre hamutu how e emahirak na bemak ia tempo susah no terus na larang sira bemak how laiba. Katak sira mas hane tempat curhat sira matai saya hanya tempat untuk share hanya plano sira. No sira mas hanya support system. Every single day, the day I wake up, sira mahawari uluk and sira emahirak na beke how domi, emahirak na beke how for valor tertebes and emahirak na beke how fear kata how sila lau mesa porque I have them. Dia mana husi mana nia experiência no estudo ne be mana fahen nama how no telespectadores sira how karak mana tu for mensagem kamu motivação rumah baitanya seto potensial sira ne be mak agora da down ia ser ne processo atau halau ser ne estudo ou ia prosesnya larang atau começa sira niknar. Ya, obrigado barak mana ba pergunta no. Dia bahane feto maluk sira ia railio no mo sira larang. One thing I want to say to you all is that invest in yourself. Invest in yourself, invest in your mindset, invest on the way itabot sira show up your environment, invest on how you approach to people, invest in your communication skills, in everything that you do, invest in yourself. Porque for me, how na qualidade de Emma haremos by ianinya behavioral. Jadi for me, for the past years, I've been investing in myself. And that's
a great asset for you. So I think for you to invest ita buat serniaan atau sa emay nan beki qualidade. Qualidade em termos de mentalidade, qualidade em termos de halot, qualidade em termos de converso MSL e qualidade em saída det mo kita buat ser halo. So invest in yourself and also believe in yourself. Porque ia mundo idane ia ema bara idane beke la gosta ita sira sempre hatung ita balong kuliah at ita mabe. So ita humarong mahatene ita niya jornada de moris. No, ita mahatene ita niyan. So to know yourself, you need to believe in yourself first. Wahira ita believe in ita niyaan, katak ita mo sakara hasay lutang ita ni conhecimento ba ita niya ang rasi katak how ting haten lutang how ni se. No, how ni misaon, how ni valores ni sa ida para uisa ita balesay ema ida nebeke firme ema ida nebeke e prinsipyo. Jadi ida nemang how kara kuliah how kara fahabay ita bot sina espero katak ho mensagem ida nem bela inspira ita bot sira and how ita bot sira sa dia kutan ibela desenvolve ita ita bot sira niyan. Dear telespectadores, hoje ita aprende buat bara kono husi mana Verónica. Espera ser mo mana Verónica faz mai hau no mos telespectadores sira bele sai bukai atu ita bele sai feta na be potensial ita ngi tenemoris no ita bele sai feta na be inspirativo be masilo. Hau no ida nemak ba episódio hoje loro. Ita se hamutuk fila fale iha tempo selo. Obrigado e até depois.